Mlaleli yechekutu siyathokoza bona sihlangane langenengela namhlanje angaphasi kweligi ngeyama angisi kuma nawe nje vele ngaphakathi etatawini sebele zikhona inqhema aphasi khona stadium etatawu mlaleli elizintando mlomo esiqhubeni naso sikuva ke mthina abadlali ekhaya kusomnyanya thona phezulu ne-Everton mlaleli adiba bayeni langene lana amhlanje amachukuluko pheze mabili mathathu esiqhubeni lesayo mlaleli ihuva yemthine athi yejayeleko ngaphakathi ke mlaleli uva ke mthine bana abadlali abophele ngalindlela emuva ke mthini mlaleli bano umdlali akhothwa Cuadrado apotinga Ramos Alaba ametiche asisoko mese asala Suarez no Okaribbeira abakaite smeje kuna Hennessy Oscar Cavani Ruben Neves John Stones no Hartenstein gandes komini nansendes Everton mano Handanovic Mexi Genovoisa Dante Clichy Amota Peralta Avelches Pastore Angel Di Maria Nomsonanga Fernando Torres abakate smeche chamengarinzela kuno kado makado agomdale karekum amatu Zalema achoji no Dominguez no Diego Utadelia oforosaga khengangane kandi ngaphakathi tatawini usofengwana sebela vumile bona ingqema zombili zili mesimila kuma nawe mleleli amalungelo okuzikhakhazisa bekena njene namaphuzu amathathu kubalo phuma nesikhulu esivutha yozala komona sazithina kodwa kana ngaphakathi etatawini sebelezikhathi ngile ngiqema ngikhumana wenje Valentina ephethe ibhola alivele ehlangothini lesinele mlaleli ku-Alaba bekaphezulu kokarete endleleni ka-Alaba yide ku-Alaba akhanga ilalamele yaphosa Nigeria bayiphosa nje Handanovic mlaleli uyayilalamela Genovesa elinta phezulu komix uqala bona usayisaphezulu sena phezulu koVichez phethe ibhola koVichez yakhandela Di Maria isabela bamthathele yona Sergio Ramos ayifisa letata ujamile bezithathu kubona Metichu qala bona usayisaphezulu phezulu komsonanga Kesmone ayisela phezulu koMusa Sissoko uyiphethe kuyengena ngekubeni kondelo sala alinga uphehuka usala bamthathela yona yaqhizwa akarephela vele hlangothini lesinxele bamthathela yona yobekwa phansi amakataga standard mlaleli singakondelo Dante sebele bamnikeze nobujamene bezithathu kubuka Everton emzuzweni esithandathu lize ngaphandle ngale Akelsmone Angel Di Maria ayifisa letatawa ayithatha letaphezulu kumtharifetches Messi kanabona sesabe ufike hlangothini ngelesizwe bamthathela yona Gareth Bale ufike hlangothini lesithathu uGareth ufaka ibelo ujinga phambili uzwisela phezulu kopili ngomdlali Alaba mthathela yona Genovoisa ngimba yanelesa ujana khandela uDante ngimba kubeke hlobo ke ibhola lethaphezulu ngoriyetata wesithatha phezulu Fernando Torres ayithatha ngumise ayiqhisa ulinela ekumbeni furusi Gareth Bale bekaphezulu Lionel Messi ambumendi ngimba ayikupha ke sesidla mlaleli bekaphezulu koVichez afike hlangothini lesidla usayiphethe kuyaweta ihlukanisa ophezulu kwengolo ngeyetatawa uqala bona usayisaphaletha phezulu kopastele kumedi forosi bayangena Torres alinga ukuthola indunja Peralta afika sikana Chepson Matam wathatha lo mdlali ngokabra khona mlaleli umetiche amthathela ibhola yaqhisa Alaba ngevechamini lesithathu linga uchika phambili hlangothini lesinene aletha phezulu ngolo ngeyetatawa ngomdlali Pele kubeni forosi beyifuna usala akhanga ilalamele angemva ebujameni bokuthoma ngomdlali Handanovic uyayiphakamisa ekhona ngehloko ukubuyiswa endlingane bezolahlekile uyumusa ibeke phasathu kuyiraga eraga umdlali ngaPeralta ekhupha iqama se-Everton bavele hlangothini lesidla funa bela ujinga phambili ngakuyikoba Kelsmone ayikuma lesinale lesihle ayithatha ngaphezulu koPeralta ekhandela ngu-Alaba ebujameni besithathu akhonokho mlaleli rafisa iphulo wakhe phezulu Gareth Bale aletaphezulu ngoriyetata umdlali Luis Suarez ayikupha bekaphezulu ujamile besumnanye ngena upeni ngebelo lingawungena ngekubeni kondelo faka inyawo Max aphuma nephola Peralta awungaphandle kwekumba ngekondelo uyiphethe kuyeletha ebujameni bebunane ukhupha uMax aletaphezulu Pastore ebujameni besithandathu ukhupha mlaleli isiqhema se-Everton emzuzweni elisumi nemzuzu mlaleli ebunane
rakaptaka iporongulile nomese kubwa mlaleli mase uva ngemthini nabazintando kangangane amalungelo kuzikhakhazisa kuzofika lesi sikhathi akakathinta umuntu lize ngapha lize nganyezimaqalanga msila dosana ngenhlutho akakho ufuna uphuma lesikole switha phezulu sophande ngumhlabela kaangaba kubuka uva emthini hlabekisa mlaleli mesuka ngene ngene kubene kontena kesibone ayikuma lesithatha Lionel Messi Apparamo makekere wepolo mlaleli kuma ke polo mina besuka kusopande wayidlala mlaleli indlala eletha twipis ngongore tatawa apamiso ngulusare sihlabisa kankangane achike hlakotini ngelesihla wayibuba uline lomise chithi somsondlelene wayikela mlaleli sabholi ukuphumela ngaphandle yathi mehlo suka leyo kuba ngaphakathi sefeni izinga lele akuba kamalungelo kuzikhakhazisa mlaleli bathatha endanjeni ngekani bathinga wethu zizinthandwa msila afeleke sebele badosa phambili emzuzwini masuma mabili namunye alize kapha linye ngale rakapthakathi yakomota sofika sithine Everton ofika umetiche wathiche bisana nginalo ngizodlala ipolo erahwaka akhupha nosala siyabathandazela khaba ripe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  wesala ayiveza ihlangisa clinching ngemva ayikupha khonokho mlaleli letha phezu kopastore rakapthaka phezu kwengorigeta kopastore soka sokoro mthathela yona metiche sokofata suka mesi akhwata suka endleleni kamusasi soka ikupha ke stand phezu kosala vele hlakotini sibethe hlabekisa ekakepala karepel Ikona yangena mlaleli Everton kaba uyitshebiswano lam sabele kunja yamlalela amlungelo kuzikhakhazisa bawathule endanjeni ngekhonto lelinye lizene emzuzini masuma amabili namhlanu umbulawa echili kazange lambulala iphutango lakhe kodwa ke lamenza ikutane nabadlali abangaphakathi etatawini namhlanje sibathe sifuna ukuba zinkutane zenqheme sizichameleka kuba komesi mina sobela libethile ikondelo yangena kuva ke mthini ikhandela uHandanovic ngeva ayiphosa ngelesinqele ayikaphezulu komdlali Fernando Torres ikhulule hloko kubuyiswa nemanje metiche bekwaphasukela bezima linga kuyirapela phezulu ngorigeta tawa rakangu pastore ayikupha lethehlangothini ngenesidla sebele bamthathele yona kube uva emthini hlabekisa ifuna usala khandela uHandanovic ngemva kuyiphakamisa elala umelo nguMax bamba ingakaphuma ngaphandle ikhutshelwa nguyo Max ngaphandle yophosa ke ephosiwe thihlangothini ngelesidla yakhandele kuyena sikhoma sayo Everton emlaleli Francheza akala bona sayisaphipa vele hlangothini lesidla beka ihlukanisa phethe kuya ngoPeralta akala bona sayisaphe Francheza Cheno Voice bamthathela yona karate pheli vele hlangothini lesidla madoda kesibone ejameni besumnanya ngeva yakhandele ejameni besibili kupwana sikhoma se-Everton ngomthali Max emzuzwini masuma mathathu namunye alize ku-Everton abayena linye kubosomnyanya isikhoma Uva emthini nakhandela umhlolo utante mntaneni usareza bulala umuntu la ya ikona ngena ivuva ke emthini mntaneni ngekani yophakama ikumba ngeyekundla mntaneni ehlangothini lesitele phamisa khona kwengena ngekumbele kondele khulu ngehloko uHandanovic ehla kwabo kalabonza isaphe pamba ngisopande uHandanovic ikhupha ngesesidla abengehlangothini lesidla phezulu koVincenzo phezulu kwengorigeta tawa makayiphola awusayiphethe kuya weka ihlukanisa uvele ehlangothini lesidla ngomithe ebujameni bomnane bayangena nasisichema mlaleli isayo Everton khandela nguSeyijo nguRamos ekupha mlaleli khwatha suka metiche bekaphezulu soka sokole abekaphezulu kwabrado ngisopande ngokhwane ukala bonza isaphi mlaleli ehlihla kabila ikupha khonoko apero Jerome Boateng ayikupha bekaphezulu sana siyabathandazela uveza ihlangisa Suarez phethe kuya iveza ufuna ukarepele Handanovic bayalele sangemva khandela upastore ngena kuzimlaleli ngekani
Activate sifuna iqondelo lesibili ngekani singakwethu la kiyaba sizibethele kwaba kusibethela osemsamo limphose emnyango semnyango limkhuphele ngaphandle athina kangaphandle abethelo tebeka vume bona umutsha ebholweni lafako khona iyavuma Everton imlaleli ngelize khondele endlinye rakapthaka emzuzini emasumi amane ibeka phezulu kokhanda lehlangothini lesithi kayihlalisa ufaka ibelo utshinga phambili usayiphethe kuya bala utshinga phambili we ayiqaqapha nangapha ikhupha umlaleli ebeka phezulu kuLuis Suarez nangu Suarez ebeka kahle kuhle ngamabhala hayi khona elinga ulalamela usoko akanga awufunda umhlolo uhlolwa ngumswananga uLuis Suarez kumba umhlolo lo yamsi welamangisi mlaleli kodwa-ke yabuya nanje besuka kondela makatanga standard ke kumene kondela akilsibone Handanovic ngeyithelele ngesidla akalabona uzayisaphe afike bodeno kuyiphamisa afuna Angel Di Maria ehlangothini lesithathu ikhuleke ehloko endlika nembezona hlekile abuye umusebe ke phasi rakapthakasana kubane kusibongeleke kubene kondela Tumago shiki phakama Luis Suarez njengomntu othi ngiyaforosa mina ayithatha khonokho Luis yahlala isefeni kwathaba umuntu la ngelesibili ngelekane emlaleli emzuzini apheze mthathu bona siyobaphumulene yatuva yemtini siqinisekisa ukuthatha amalungelo okuzikhakhazisa endanjeni asiyekhambele phezulu sihobela sakutshe siqhebena se-Everton amathunza yanaba indaba emtiba ikhwele yi-Mount Everest tetle kanti indambo nempeke kwangaba zichekabo rakapthaka sopande quadrata phethe ibhola fayibela ukushinga phambili usayiphethe oveza ihlabekisa yofuna umsananga phayu Handanovic ayikona mlaleli ayikona ufake emthini ithi ngakwethu la kuyabe sizibethele vele mlaleli senebadosa phambili ngamakondela amabili elizeni rakapthaka uyayiphakamisa uthande ekhuluka ihloko letha phezulu sejeroma sebeke phasi kunabezima rakapthaka akupho sejo sakuyirafisa ejameni besibili kubona sopande quadrado sofengwana ihlandla ngelesi ethathu ngelesibili ngelinye ngelokuthoma lam wathi-ke avele sikwaphumuleni nje amalungelo okuzikhakhazisa thube ndanjeni siqema naso sekuva emtini angama-agonela amabili elizeni ukushaphelisa isiqumbesi uva emtini mabili Everton lelize kesesibili kodu aha amlaleli Chelsea thokoza bona usahlezi nathi usamkunu pensenza umsebenzi omhle kangangale bona nisihlanganise nomlaleli vele ngaphakathi etatawini umlaleli inqhema zombili sebele zibuyile kuye njengokuba ke umlaleli kanti kusase njengokuba kungachukuluka kunalitho la alize ngapha lize liqonde amakondela amabili ngale Everton eseza ngeva nasikhuma kamalungelo okuzikhakhazisa sakhamba nabesobe uva ke emthini namaphuzu amathathu ngokukhabela khona bona wenje baphethe ibhola boyiphose ehlangothini lesinele bayisebele bakwenzile lokho karayipheli beka phasi kuyiraphela kulabezima uyiphakamisa ihlabekisa khandelwa ngeva yozithela phezulu kolino lomeso foto ayikhuphe beka phezulu kumthali alabo qala bona zasabi weta ihlukanisa ukufika ehlangothini ngelesinele ayithatha ibhola kabeka phezulu kokarete phela amusa sisoko veze ndunjene Luis Suarez uyaphehuka ayiveze ehlangothini ngelesinele mlaleli ngongere ngekubene kondela uma ibhola uyayibhewoba nasibhola phayo Handanovic ingenekekadi ufake emthini mlaleli baba ibhola ngcono khulu la ake sibone Everton kakhani kunendaba ayifihlile kona ayikhona yakhandela iphola bomesi phezulu ngoreke tata usayiphethe kuyo uthola amadoda amabili bamhlanganisela bamthathela na Angel Di Maria okupho esiqemeni se-Everton alethe iphola ehlangothini lesinele yathatha iphola wabo khandela lula ngulino lomesi bethe zunguzungwane ebujameni besibili uthola sopande ayithathe beke ebujameni bokuthoba phezulu kokhothwa ayirafisa netatawa ekubano alabe ebujameni ngobe esithathu ufaka ibelo ukushinga phambili ubala utshinga phambili ekhesimone weqa ihlukanisa usayiphethe uyangena alaba mlaleli uthanga uyichiswana ufaka ibhola impika kankane kareta ambu Handanovic ekoba kuhle alaba njengomdlali wezinga mlaleli koba sakuyisika
iyaphakama ke ipolo ngaphezulu enkhaltima reference ngotinda stere zungzungona phase Paul Story phethe ipolo ngumdlana ngopastor yangena mlaleli isicema se-Everton lehlabekisa ikhona laba mina lula mlaleli umhlali okuthiwa kodwa ngemva alabo iphethe ipolo ke phezulu umsasiso ko phezulu ngoreke tata warapela ipolo aphezulu ko Luis Suarez athatha ipolo ke Chris akhwata suka ebeka phezulu kokusala ayithatha ebeka phezulu komhlali soka sokole phethe zungzungona phase postor uyayikhupha khona kosoko ayikwisela kuyenge khwata suka Jerome Botenga athatha ipolo ke Botenga ebeka phezulu sophande quadrado weka ihlukanisa vile hlangothini lesidla bafuna usala kuna ngehlobo ngudante endlinga nembeze uyehlale phakathi kwirapela umuswa yakhandela ipolo isicema se-Everton esithela phezulu enhlabikota aletha phezulu ngoreke tata warapela ipolo mlaleli khutshe esendunjeni yakhandela linelo Messi iphethe kuye phezulu ngoreke tata uthola uLuis Suarez aveze hlabekisa Gareth Bale wayithatha mlaleli uGareth Bale ngakhona kangangane yokuhlala ngaphakathi esefeni emakondela amathathu uqinisekisa ukuthatha amaphuzu amathathu ngaphasi kwelithe ngeyamangise Suarez mlaleli khona bakondelele yahlala kangangane veza hlangana kwabadlali bangemva iqalana noGareth Bale manqophana noMendy wamphepho Gareth wayivalela mlaleli sefevulekile kolula kangangane ngikhumana wenje evele hlala kuhle mlaleli uSuarez ngeze watshe bona umhlala wesithathu lo lumatha kuhle siqhameni sekuva ke emthini khumana wenje vele ngiba bahlezi ebujameni bokuthoma elikini ngeyamangise nala qinisekisa ukuthatha amaphuzu amathathu akanti-ke akhirisibone rapelwe iphulo bomlaleli phezulu kuJeremy Voice esiqhameni nesayo i-Everton baqala bona basoyisaphe basayiphethe kiba Mathuzelama ayikhupha isendunjeni ifuna uTorres ngoFernando thola amadoda amathathu ekumene foros uyayiphakamisa yozithela phezulu komhlali khutsha ngelokuthoma phezulu koGareth bamthathela naTorres uyangena uTorres usayiphethe kwekumene foros mlaleli Mathuzelama athi ukhupha ngesithende faka inyawo metisha phuma lephulo phezulu ngoroyetatawa ayirapela mlaleli amawuva yemthini akhupha ihlakisa yokuqala noLuis Suarez eqedwe phala Suarez sayihlalekisa usala njengomlothi Suarez bulala abantu abasiqede ngabo avele ngaphakathi etatawini sabile sikhambe ngemzuzu ama-60 namhlanje yuva ke emthini mlaleli eqinisekisa ubukhekhere bayo njengesiqhema ethi la kungakwethu kuyabe sizibethele avele ugoba kuzibethela osemsamo limphose emnyango limkhuphele ngaphandle athina kangaphandle njaya mlaleli nasipolo sala bathi khaba ripe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  sala siyabathandazela wayithatha mlaleli umsekibhide kula kangangane wayikopisane kwala mlaleli ahlale esefeni ngelesine hayi khona kubudisi amathunza yanaba engusikhathi sona sihlobela sakutsha ngikhuma mina ngenabe mde bayikhwele esiqomeni se-Everton iMount Everest angeze balalamela ukufika utshinga phezulu kanti la mlaleli ngakhane bangalinga kuyisa isithunzi nofana bafike phezulu lapho angeze mlaleli kwabalula hle limane ngapha lize ngalesala ubutela isikhonko sokuswaphelisa la esiqemeni sekuva yemthini ebhola yokuphosa kesibone yokuphosa nje mlaleli ejabeni besithathu alaba uyiphethe kuyiqala bomsesaphe ayikhuphe beka phezulu komusasiso koba vela phezulu ngoreke tatawu ngometitsha akhwatha suka beka phezulu komesumesi khisela phezulu sala abekho ihlukanisa bafela hlangothini lesidla nangusala uthola amadoda yakhandela ngutante ngemva emzuzini emasuma ngokhombo mlaleli namunye alize esiqemeni se-Everton abayena amani nesiqemeni sekuva yemthini entando mlaleli nabadlala ngakwaba uPipisco sana watsho msiwathi avele sigoga lakhwala lanomatshila angobana kuyabhadela labo bhadela umuntu ngamakondela amane elizeni arakamthaka ayithatha iPrivate Matha wathumwa tabeskoda thina mlaleli eKonami Stadium fanele iphakathi kwethiakho ngumota
engakhani mlaleli bangabuya emdlalweni lo sebele kusele imzuzu elisumi nemzuzu ebunane nje kwaphela yuva yemthina bathetha amalungelo kuzikhakhazisa ndanjene angamagondela amane gondeleni linya nkubala wenye thandeni ngereka phakathi oforosa ngomse Brazil yokuphumela ngaphandle ofilches kudisi mlaleli uyoqalana nesimo esidisi hle kumana wenje ipole phethe yuva yemthina sejora mosuleta phezu ngorike tatawa ayletha phezu kometiche kwanza suka potenge ngena ayletha mchabile besipile quadrado yangena ayirapela mlaleli ngopotenge ayletha phezu komse Argentina alinde lo bese kwatha suka endleleni kametiche ayletha ngemva phezu kometiche njisana phezu kosoku ethathela phezu kokareta afela hlangothini ngelesincele bamthathela yona phezu ngorike tatawa mathuselama soko yakhandela uyayiloba kodwa mix wekayihlukanisa ufela hlangothini ngelesida athufaka ibelo kujenga phambili bafaka inyawo phuma nepolo ku-alaba usayiphethe kuye beka mchemeni besitana phezu kometiche letha phezu ngorike tatawa Suarez kwatha suka ayibeka phezu koSuarez linelo endleleni kasala uyangena yokuqala nomenda kesale nangu Sara eqedepala Sara angena mlaleli Sara kwakwazela ulinelo ngesi khona baqondelele ngesingakangane elimungu mlaleli lihlehle Toka nje ichutu Suarez musala mlaleli ngokamera khona bona ifanele phakathi kube lekondela lesihlana kuma nawe nje iyabuya ihlonywa phansi singakondela ayithoma ngemva mlaleli mchemeni besithathu Danteya abeka phezu kotika selemzuzu elisumi nambili abona lo zilahla kunena rakotha ipola bethe sumsukwana phase postoria ayikupha ngoDante mlaleli bakamisa uDante ukala bona sayisaphe mchemeni ebesumi ayikhona yakhandela channel voice ngemva bebuyisa ikoma semuva yemthene tieko thandele ukhotha kokuthoma usephethe kuye uma lesidla ayivesenda unjeni mlaleli sithela phezu koSejora Mosingo uva yemthini sebela ilobile Fernando Torres bethe sumsukwana phase postoria ayikupha phezu enkhathi Maria Faranyawo phuma nepolo quadrado endlingene bezona hlekela umusabike phasi yela bezima akaipolo tiako thandele bafile hlangothini lesidla beqhehlukanisa abanyangena methusela mekumene forasi ayikhoda mlaleli Pagamo umso Spain mlaleli Fernando Torres fanele ikondela lesibili lesithamase Everton uthi sasikhona thina economy selemzuzu pheze bunane nje kwaphela ingakhane bangabuya na asaze bona yokuzala komona kuma nawe nje sebelesele ngemzuzu elikhomba isithamase Everton ngiyiba baphethe ibhola kwanka badlala kuhle teko thandele ufikile mlaleli njengeforoso ufaka ikandele lehle kangangane ethokekaka nasiuva emthini mlaleli yabakhukuthela ihlambisa nangu mdlali Suarez wathi ni ebizweni lesithamase uva emthini Tumago bewakhomba umune moyeni wathangeza safu malula thatha kangangane mlaleli pole kwathonga umhlali nanga uAlaba wathi mehlo suka ayithathela uTeko Thandele webeka endleleni kaKarempile wayiqhisa khonokho yahlangana nyawo kaMetite phezu ngorike tatawa yathola uLuis Suarez webeka endleleni kaMusa Sissoko wayiveza ihlala Kondela yathatha mlaleli kangangane Luis Suarez wayikhwatha mlaleli wangezelela uyikhwatha kwakhe kupheza amahlandla amabili yahlala esefeni kulesithathu amahlanu ngapha amabili ngale emzuzwini esithandathu nje kwaphela lozilahla kulina amalungelo kuzikhakhazisa athule ndanjeni siqhubana sasekuva kemthina Wanderers abathi sikhambela phezulu ngamakondela amahlanu emakondoleni amabili avele ukuba kuzivethela wasemsamori imphosa emnyango limkhuphele ngaphandle athina kangaphandla lokho nakabetha ilothe bona jepolele rafako ukhona kuba nawe nje mlaleli bamdlala amakhwakho Fernando Torres yahlone usofika nothwayo umlando athi Sergio Ramos kwamambala avele amadoda ayithukele bandla umlando la ayihlonye phezu kwePornoti yakho mothamlaleli ukuthatha iPornoti mata chayise iPornoti kabotha yaphuma hayi khona thoka ichutu mata izinga lena mlaleli uyithatha ukuyikela ephakama mlaleli kayibotha lenyama yawuchayisa iupright
ayikhona isimbi mlaleli yalamlela isiqhema se-Uva Yemthini kumdisa afikile umothathu ngivalela phakathi kube liqondelo lesithathu akodwana-ke sebelesele ngemzuzu emithathu mlaleli bona kuhlangane emzuzu emasumi lithoba yathatha ipolo Fernando Torres ayikhona uyangena uTori yamkhandela mlaleli ukhandela ngusethi nguramos athatha ipolo kabeka phezu komsana ngavele ehlangothini lesitha sobhande quadrada ayiveza mlaleli ihlabekisa ngemva ethola ulina lobese uthola amadoda yongena ngekumbeni Forosa Kesmane Suarez atiyata sabopha ngemva mlaleli uTeno Voice Nasipolo yazithela phezu kwalina lomesi khonokho ngakhwatha suka yokubona ngaphakathi esefeni shike Chotumako weMessi uyithatha mlaleli ngesinga kangangane nangendo singahlangana sihlangane eMevatini ngemva nabalinga ukukandelela kuchinga phambili kodwa-ke baziloba lula empono ngemva azisithandathu ngaphali amabili ngale sebele sihlangene nemzuzu emasumi lithoba leyo mlaleli vele amalungelo namaphuzu amathathu sebele qinisekiyo bona i-Uva Yemthini ekhamba anakho lokho la ngaphakathi etatawini mlaleli kusamathunzi anabili sebele singene ngemzuzu embili kwemthathu ethwaye ngusofengwana kabuthaka ipolo walinde lomese wayiphethe kuye Musa Sisoko phezu kwenkolo yetata vele jameni besumnanye bayangena angumdlali ngu-Alaba ikhwatha ipolo kebeka phezu komtari karete phezu uphakamisa ipolo ngene ngekumbeni yekondela yozisithela phezu kodante ikhakhule khonokho sofengwana bewathi Uva Yemthini mthatha amaphuzu amathathu nqinisekiso bukekerebene njengesiqamelekine ngeyamangisa ukuswaphelisa amakondela sithandathu Uva Yemthini amakondela amabili eMevatini adlaliwe mlaleli Luis Suarez kumthwaya mina njengomdlali odlale kuhle la kanti vele-ke iphimbo ngeletaba engithemina ambumende bambakodu ngeliphimbo mkatangisa liphapha lemphaphamtshini elikogwazela ikokwezi ekhanyisa kutshisa ilanga lathi uzima chutubaza abadlali enemi endeni yabo abuyisa amandebele ngombana uthaba kungekwabo anzunza noMandala asikulane ngesikhamuse nakumnyanya njengombana itafula selizele nje okwethu kuhlala phasi salise zigangeso yenyoni avele benze itshaye esiqhemeni sayo mlaleli Uva Yemthini ngamakondelo asithandathu kwamabili ukusophelisa Uva Yemthini makondelo asithandathu esiqhemeni sayo mlaleli eMevatini amakondelo amabili kulandela kogodo aha